Kino sinzi ntawe ubizi. Ntabwo ubizi gerageza. Uganda. Okay, uyu ni wa mwanya mwiza usanzwe mukurikirana ibiganiro kuri ISEKERENAWE. Umunsi wa none twatembera mu karere ka Umusore, twari turi ahantu mu bukwe, twahurira n'umutipe muri kubona imbere ya kamera zanyu cyangwa se mu mafone yanyu cyangwa kuri televiziyo yanyu, aho bitewe n'aho hose uri kumubonera. Okay, turamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, agenda dusubiza bitewe n'uko abyumva. Nimba ari umufana wacu, ibihe byose aza kurikirana ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza tugenda tubaza umuntu akadusubiza bitewe n'uko abyumva. Okay, uratangira wibwira abantu, babwira uri wese, urubatse byose. Mwanya no wawe. Urakoze? Nongereje. Nitwa Didy byishimo. Ntabwo nubatse. Tuye muri Kenya, niho ntuye, mu rugo ni mu Rwanda. Uri umuki? Ndi umuhiga. Umwishwa? W'Abanyakarama. Abanyakarama? Muri Kongo mwari mutuye? Mu Mibunda. Mu Mibunda. Okay. Didy urubatse? Oya, ntabwo ndubaka. Ntabwo urubaka? Nta n'ikibanza ufite? Oya. Okay. Didy ndagenda nkubaza ibibazo ugenda usubize bitewe n'uko ubyumva. Ese Didy umugabo nyo gusenga bari kicawe? Umugabo w'umushenge? Nta sano mbona dufitanye nawe. Wamufitanye? No, God, please, no! 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 Okay, umugore wa nyokorome? Umugore wa muyomba? Umugore wa muyomba nawe menya nta sano, ntabyo nzi. Okay. Ntabyo uzi nawe? Nabyo? Okay. Urumva uri gusubiza bitewe n'uko ubyumva, nta kibazo kibirimo, usa nk'uwigira hano. Okay, ikindi kibazo ndi bukubaze, mbwira amabara 5 y'inkuze. Inka? Hari inka y'ikigondo, igaju, igitare, ikirayi, ikijuju. N'ikijuju? Okay. Oya, uri gusubiza bitewe n'uko ubyumva. Okay, ngambwira ibihugu 5 bitangizwa n'inyuguti ya N. 5? Namibia, Nigeria, New Zealand, Okay. ibindi ni ikihe kindi ubwo? Harabura 2. Nta kindi kibikwa neza. Nta kindi uri kumva kiri hafi. Okay, ngiye kukubaza amadarapo, uransubiza, ndaza nkwereka idarapo, umbwira ati iri darapo ni iry'iki gihugu, iri ni iry'iki gihugu. Siko bimeze? Ndikeka wenda uza amadarapo amwe namwe. Ntabwo sinzi. Uragerageza tu ntari ndahera kubyorosha. Iri darapo ni iry'iki gihugu? Ibi ntabwo mbizi. Uragerageza tu. Ushobora no kukigoherega. Iki ntekereza ko ari Tanzania. Ari Tanzania? Wanabikoze? Iki? Kino? Ntekereza ko ari Togo. Togo? Wawushijeho gato, Iki? Kino ni Qatar. Qatar? Okay. Iki? Kino ntabwo mbizi. Ntabwo ukizi? Iki? Iki nico Togo. Bad. Maroc, sorry. Iki? Kino? Sinzi, ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi? Gerageza. Uganda. Iki? Ntabwo
nagwize ariko nibyo ngibyo uvuze ya byose ntihabuzemo nka bingahe nawe wakoze. Okay, turi mu bukwe, mbwira nk'ikiza cy'ubukwe, nk'ikintu uvuga ati umuntu ushaka nikabarushije umuntu wabomboye. Iyo umuntu ashatse aba ijambo rya mbere aba yaguye famiye, ikindi anezeza ababyeyi biwe. Ariko n'umuntu wabomboye aba yaguye famiye, aba yaguye ko nta mugisha afite w'ababyeyi, nta mugisha afite w'ababyeyi. No, God, please, no! 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 Okay, ariko nyuma n'ubundi baramukwera ya. Ariko nanone ntekereza ko biba bifite umugisha mu gihe hajeho bino by'imihango ya mariage. Okay. Bakagusengera ibintu nk'ibyo. Nose ubona ari iyihe mpamvu umuntu amasha kubombora kandi umukobwa yamukunze? Apana kuvuga bino ngo wenda byo guterura, hari ukuntu nyine umuntu amubombora bakundana. Ibyo bintu bishaka kuba biterwa n'ibintu byinshi. Ikintu cya mbere bishaka kuba biterwa na character y'abanyamurenge. Hari ukuntu abanyamurenge bashaka kwinjira hagati yawe n'umukobwa, bakaba bakwanga ko mushakana mugahitamo kubomboka. Ikindi ubushobozi bwanyu ushaka kuba buri hasi, mugahitamo kubombora. Je gusa ubushobozi sinapfa kubyumva, kubera ko ubukwe sirazima ngo uzane soda cyangwa se bambara imikenyero bagire gute, zonyine ugenda imbere ya pasiteri akagushingira. Okay, mu gihe rero ari uko nguko nta mpamvu y'umuntu ubombora, ni ubushake bwiwe. Iyo uhisemo gusezerana n'umupasiteri mu nzu cyangwa mu rusengero muri babiri n'umugore wawe na girlfriend wawe, aho ngaho sinzi impamvu rero yagutera kuba wabombora mu gihe wenda wavuze ko udafite ubushobozi. Niko bitekereza. Okay, ikindi kibazo ndi bukubaze ni iyihe mpamvu? Okay, umbwire iciza cyo gushaka utinze n'ikibi cyo gushaka utinze, umbwire n'iciza cyo gushaka uri muto n'iciza cyo gushaka utari muto, ikibi n'iciza kuri buri kote. Iciza cyo gushaka utinze mu gihe uba ushobora kuba waratinze warihaye intego, ushobora kuba warayigezeho, ubuzima bw'urugo bwakugora. Ikibi cyaho nabwo ni igihe ushobora kuba watinda gushaka na ya target wihaye ntuyigereho, iminsi ikaba yaraguciye gusa. Ikindi icyiza cyo kuba washaka vuba nuko nyine uri mutoya, nuko wagura famille ukiri muto kandi wenda nyine utanafite na stress, ufite ubwo bushobozi. Ariko ikibi cyo kuba washaka vuba uri muto ni igihe ushaka vuba uri muto udafite ubushobozi, ugasanga utangiye kubera abandi charge, abantu bagufasha ibintu nk'ibyo, ugorana mbese. None we hagati aho hombi wumva ari nkayo wagira umuntu inama kusha? Nyine numva nabwira abantu gushaka ari uko ariko ushobora kuvuga ngo urashaka ngo utegereje ubutunzi, ugasanga ubwo butunzi n'ubundi urinze usaza utarabubona, kuko ari uvuga ati reka nkorere ubukwe ariko ukwezi kukaba kwanashira nta n'ikintu kigaragara urasevinga. Okay, uko mbitekereza ushobora kuba wenda wakora ubukwe bitewe no kumasha kwawe. Cyo ni cya mbere, utitaye kuri environnement, ukumva ko ukora ubukwe hanyuma ubuzima ukabushakira mu bukwe. Ufite umugore, ufite akantu gatoya ukumva ko kazaba kanini, ariko wiyangaje mu gikorwa no kwizera, ukorera mu kwizera. Okay, uri umukristo? Ni umukristo. Uretse kumva amagambo y'abantu n'ibyo abantu bagenda bavuga hirya no hino, Satani umwangira iki? Satani ntabwo mukunda pe. Satani mwangira kubera ko nta cyiza cya Satani, nta cyiza na kimwe. Ikibi cye ni uko abuza abantu kwizera Yesu ko ni Satani. Satani wabamubona? Satani ni umwuka uba mu bantu, n'Imana ni umwuka uba mu bantu. Urakoze wenda kubisubiza uduhaye, buri wese asubiza bitewe n'uko abyumva cyangwa n'imyemerere yiwe. Okay, ikindi kintu nakubwira, watubwira imbuga nkoranyambaga wenda ukoresha kugira ngo abantu
bashaka kuguflowinga cyangwa se kugukurikirana babona aho bahera? Nitwa Didy Alex kuri Instagram no kuri Facebook nitwa Kade Didy. Na Facebook nitwa Kade Didy ariko ntabwo nikunze cyane. Cyangwa warombeho Kanima cyangwa Ronaldo? Oya. Kera ukuntu umuntu yongeragaho nk'umukinnyi akunda cyangwa umuhanzi akunda. Okay, Didy, hari ikintu wumva wabwira abantu bari bugukurikirane? Nababwira ikintu kimwe, nababwira kuba gushigikira ino channel mukabafasha mukayigeza ku bandi. Nibyo byiza gushigikirana, ushigikiye umuntu ico biba nawe nico kikugarukira tugatezanya imbere. Nibyo byiza murakoze. Thanks bro. Asante cyane. Murakoze cyane.